Srpska i ruska istorija je veoma povezana. Isti su nam neprijatelji koji su se istim metodama služili da razdvoje dva bratska naroda. Ovo je priča o bratskoj borbi, bratskom stradanju za slobodu i ostvarenju jednog proročanstva. Ruski livci iz Peterburga ovih dana liju crkveno zvono teško čak 15 tona. Zahvaljujući dvojici vernika, prijatelja Srba, ovo zvono će doći u manastir Svetoga Luke u Bošnjane kod Varvarina. Njegova zvonjava čuće se i do 40 kilometara od svetinje. Dopremanje neprocenjivog ikonama ukrašenog zvona očekuje se najkasnije početkom maja. Iako ova svetinja već ima 12 zvona, ovo iz prestonice carske Rusije biće po svemu posebno. Da će se na ovom svetom mestu čuti carsko-rusko zvono, bile su proročke reči starca Tadeja Vitovničkog, još pre 20 godina. Ostale su i zapisane. On je tada dolazio ovde, gde je na mestu manastira bila livada zarasla u kupine, i govorio je da se ovde hoda po kostima mučenika. Misleći na kosti stradalnika Srba i Rusa, koji su poginuli 1810. godine u Varvarinskoj bitci protiv Osmanlija. Varvarinska bitka je bila bitka između združene srpsko-ruske vojske, predvođene Karađorđem Petrovićem i Jozefom Orurkom, sa jedne strane i osmanlijskom vojskom predvođenom Huršit Pašom sa druge strane. Povukavši se sa Jasike, srpsko-ruska vojska se ušanči u Varvarinskom polju. U srpsko-ruskoj vojsci nalazio se pored srpskih pešaka ladoški musketarski odred, jedan odred kozaka i 6 ruskih topova. Osmanlije predvođene Huršit Pašom stigle su kod Varvarina 18. septembra i Huršit Paša, videvši da su se Srbi ušančili, tada izjavi pred svojim komandantima: sve kažete da Srbine ne smeju u polje, nego se krije po šumama ili po brdima, zakopava u zemlju kao svinja. Sad eto polja, eto Srbina. Sad da vidimo ko carev hljeb jede. Osmanlije su potom izvršili napad na Šanac, na delove gde su se nalazili ruski topovi, ali su bili odbijeni uz velike gubitke. Ruski komandant Orurk je tokom bitke bio tik uz borce na Grudobranu, hrabreći ih. Huršit Paša je tada povukao svoju vojsku na odmor, tokom čega je i grof Orurk odmorio svoje snage. Osmanlije su napale ponovo tek 20. septembra još većom jačinom, ali su ponovo bili odbijeni od strane ruskih topova i konjice uz podršku srpske pešadije. U bitci na Varvarinskom polju se posebno istakao srpski megdandžija Jovan Petrović Kursula. Prema predanju, njegova pobeda u Megdanu protiv nekog osmanlijskog junaka je bitno uticala na podizanje morala srpsko-ruske vojske i dovela do poraza Osmanlija. Jovan Kursula je bio izuzetno hrabra ličnost, koja se pored bitke na Varvarinskom polju istakao i u drugim bitkama svoga doba. Umro je 1813. godine, nakon rana zadobijenih u bici kod Deligrada. Manastir sa kojeg će se čuti carsko-rusko zvono, simbolizujući duhovno jedinstvo srpskog i ruskog naroda, takođe ima zanimljivu prošlost, u koju su utkana srpska predanja. Ovaj manastir se nalazi iznad sela Bošnjane, blizu Varvarina, a posvećen je svetom apostolu Luki. Prema narodnom predanju, za vreme kneza Lazara, krajem 14. veka, podignut je prvobitni manastir, na mestu naselja koje je postojalo još u rimsko vreme, a zvalo se Drenac ili Bukovac. Kasnije, u vreme okupacije Osmanlija, manastir je ugašen, a sve građevine srušene i uništene.
U saglasnosti sa predanjem je i realna pretpostavka, pošto pisani izvori ne postoje, da je manastir osnovan u doba kneza Lazara, imajući u vidu da se nalazi na posedima koje je ovaj vladar Ravaničkom poveljom darovao svojoj zadužbini manastiru Ravanici. Zanimljiva je i veza manastira Svetog Luke u Bošnjanima, gde se oduvek proslavlja praznik 40 mučenika sevastijskih, to jest mladenaca, sa temničkim natpisom, pločom koja je bila ugrađena u neku crkvu iz 10. ili 11. veka. Ova ploča je pronađena u obližnjem selu Gornjem Katunu, a na njoj se nalaze imena 10 od 40 sevastijskih mučenika. Predstavlja takođe i jedan od najstarijih srpskim pismom pisanih natpisa i spomenika starosrpske pismenosti na Hlmskom poluostrvu, koji su danas sačuvani. Blagoslovom episkopa Šumadijskog Save 1990. godine započeto je podizanje manastira Svetog Luke, koji je 21. jula 1996. godine završen i osvećen. Podignuta crkva u ovom manastiru je jedinstvena i po zaštitnicima. Ona je posvećena svetim carevima mučenicima, Lazaru Hrebeljanoviću i Nikolaju Romanovu. Ova zaštitnička simbolika će biti predstavljena i na ruskom carskom zvonu, ili kako je zapisano, zvonu na uzbunu, na kome će pored teksta biti oslikane ikone Svetog Save, Svetog Simeona, carske porodice Romanov, kneza Lazara i Svetog Sergeja Radonješkog. U manastiru Svetog Luke, koji je Božjom voljom podignut na mestu nekadašnjeg manastira, pored velikog hrasta zapisa, osim dve divne crkve i jedinstvenog groblja sa starim nadgrobnim spomenicima i 130 krstova iz Počekovine, prepliću se predanje, prošlost i sadašnjost. Nadu da će budućnost ići u pravom smeru, uz zvuke zvona na uzbunu i neraskidivog bratstva srpskog i ruskog naroda, daju reči igumana manastira Svetoga Luke, koji kaže da će nas taj glas Božji probuditi i podsjetiti da smo stanovnici kneževine, čudesne mučeničke zemlje.